Bangsing jaro-jani nak gabang bumi jera jero latah jero maro dipi tepuk di sensasi sepa benanine sakit mekerucut nyen kadenya siang pewintonane pang nagih kaukin mangku tuh kaukin mangku busanane cara sulingi jani bingung jani ken kaden mangku ken kaden sulingi ken kaden preman ane jegani bengalih ane saja ken kaden saja ane gabong ken kaden gabong mau kejang mengatasnamakan ide betaro tuh yang nyungsung ide betaro dalam bed yang nyungsung ide betaro tanah kilap rus betaro wangon topeng bang matikin sesari naik kerauhan gitu lantasan kerauhan ngaku betaro nagih kene kita besing masuk logika undiang betaro kan dinagih nak betaro ngari anang makejangan ada di gumi le bingung bano makanya liu karena ada medsos ya nih pangnya ngalang terkenal kok ngiring tuh bano yen saja waduh jero ane mapi sakit di widangan Jagat Sukawati dalang duk bior ini kijak dados sobakin yen sing mati bendalang duk bior son wayang aturin tijang galah ketlun sing idang ketlun aturin tijang galah abulan pitung dino sing idang abulan pitung dino seumur hidup dados pintonin modelannya gini-gini lan yani pang saja ngudiang awe nang dalang duk biore kuar-kuar ngunang liak udah poin mancan galah niki ampun bangcon saling dalih ngajak bisa ke pangsing benyah mematuo pangsing benyah moipah liu cara mangkin nih liak selalu dikambing hitamkan ngelah bianak jerik ngeling kerai-kerai pedang nih nak jenik sing nawang sakit bisa sakit basang bisa sakit sirah ngeling bayi ini pedang iseng muka borden tepukin matuone mejelawatan padahal matuone lakar ngencah curigakin matuone bin mandine melarip lantasan si tapakan nih nunasang baos amat belok eh nunasang baos ngraos tapakan nih niki banak tiangnya ngeling pedang-pedang nih pangikan tiang matuan tiangnya siro niki nyakitin mesaut tapakan nih aneh nyakitin sing ada len layah gigi benyah pematuo mengasingang matuone beno dadi mantu ngojok rumah nak mesetil Bali pulos di gedonge ngenyek matuone pulos di ampeke ulian fitnah ulian liak melah lantasan ipah bajang wayah bin contoh kedua ngeling pianah teh tepukin ipah ke padahal ipah ke lakan nyemak nasi kepon ngeling panake mara buka gordene kena ipahe kaden ipahe nyakitin lunas baos sering bal ring tapakane lo jero tapakan niki pianak yang ngeling pedang-pedang nih tapi niki mekado tapakane dua ngangon kesempatan ngangon kodo pene kanggo limane gede ke sipahne ane nyakitin sing adelen sipah utawi ipah benyah mematuo benyah meipah contoh ketiga ben geling pianake kurak-karik nunasang bawa sering tapakane panak tiang ngeling siro niki nyakitin mesaut jadi tapakane selat pakuan benyah mematuo benyah meipah benyah bertetangga nyen lakar aja melah kan sing ada wane ajak melah di bumi meipah subuh benyah mematuo subuh benyah mepisago subuh benyah yen dadi lantas yang bengideh makin subuh abang makin dalam
yen sing mati dalang ni ketelun stop ora usah lihat di Sekowati sing ada nak bisa melihat. Be a positif, berpikir positif. Jalan ngidih belih ngajak pisaga, jalan ngidih belih ngajak ipah, jalan ngidih belih ngajak matua. Two-way traffic relationship a good benefit. Dua jalur yang bersinergi dijadikan satu energi, yaitu energi positif ingin punika kebaikan. Oke, rau kiri ke di tiang aturan undangan doa ning wenten pemargisan tiosan durosan ngaraju durosan kandangan. Wanjian wangkat begitu dewa babit kayak pakai saksana. Dewa lencek kau kena apa demakan pusiran dewa babi. Ingat ni kemedemakan Durgenul. Dewa babi medemakan Banaspati Raja. Saksana. Majalin walon cek akaloyo itu siap kerja penjago kalangan saksana. Aduh kapilayo latihan pacim mana dewa gede menjalin manak poingane sira dewa babi dudu ya tersaterente perap dengki maring jagat Bali. Omitona kena gatini kadang Bali pulina muang kesusahan diri yang ning kami mitan. Dini lenga kena panca daksu muang kana sangwana maring jagat nusa. Ia ada pada sini wia kena maring jagat Bali pulina. Wapan Bali ketika nusa tungai lari ke kanan ya witning sang yang siwa pasupati muang kana dewa. Bos dewa igede majaling lantasan dewa babi leswang kerodan di dewa nih tiang sing adolen tiang tu sing jemusuh dewa nih tiang tua mula ke Bali mintonin kesusatian banyak dewa nih di Bali saja ya tinih tapi nih ngadat kapining agama lan restoyone di Bali mewastu pagah banyak di dewa ne makejang ne jani ada pitengah tiange kapining dewa yen ada lantasan semeton uling jagat batuan katekeng jagat Sukawati yen pedok sakit tangkil di gomenusa do pesan ngangkan iraga uling Sukawati. Waduh silih sinungil pinaka penempur paco dewa ngangon benang tridatu. Sawire ketelinging daging bisa maning purano katekeng prasastine patut jalanang dewa ngangken raga dewa ne uling dikianyap.
yen ada lantasan sasi wah limo kadekeng kenep waduh di dewa ngada kengane madan penangluk meranan ngai gebiogan bilang buat tas sing desa muang panguluning desa yene sing jalan nang dewa sinah tiang kadekeng rerencangan tiang ilakar ngawile bang ane madan sabsab marano kadekeng gerupuk ya walau ingatlah di nusonya tongos panco taksune ane badan taksun balian taksun pengeger taksun pagum penanglak gunung taksun penangkep samar ningen di deman di balian yen sing nyungsung sakaneng pet kang sidi pusiro anak di balian kan gue santai-santai bos aja dua tuh kemudian nyelek san sebang jingut kemudian nyelek san sebang jingut ngisi ngede nang tunu nang mulus tunu boleh nang buka kateh gini ngisi ngede nang jit awak jit belum buka kateh gini cik namun sentuh lagi dari kaki ayo udah gedak dia bahasanya apa nih mau dan si gedak gimana siap jikalah di dalam perdebatan ya gedak cikin kaku enggak bentau tapi yang menang itu aku jangan aduh sengan ini harapan jangan nak masa mata nusa itu aduh ya tadi aja ngomong diolasi contoh sok bijak cingut zaman jami itu sok bijak yen sing juari sing juara pangkirawan menjadi ini kaku cai gak enak kaku tongos belah sing ngerti yen gak enak melam tongos belah cai dia jangan gak enak melam tongos belah iya bang cai nawangun yen nyak selamat hidup betaran cai hidup betaran kaku tuh hidup sang gede mau caling enggak nih hidup nak satu jalur ngajak kaku satu jalur nyak menang itu jayang nih lantasan perhelatan di Bali enggak dong yen itu menang itu pasti menek ke tingkat 1 kaku pasti menek ke tingkat 2 tadi pemimpin pasti nama aduh nak mugu yen mau menang ujan sing ada nak mugu cagar nunggen siraku kaku bemat tadi barakang panji nama mat kaku dot ngubah nasib cara ngubah nasib waduh kita semua ngajak rubah nasib sih ya mat kaku tadi barakang mat tadi barakang perakat bangga bakaman selam bangga bersaput poleng aman selam saput poleng mana bangga baju LPD ngetiban cepok baju lah kain yang lagu LPD benyah LPD baju benyah ini rubah nasib tadi apa tadi pejabat tadi pejabat kaku tadi pejabat yen pun aku tadi pejabat diolasi cek kayang kecai barang sono marakan tadi apa jang tadi pegawai apa pegawai kontrak kuda umur ya 35 pas 35 batas akhir tadi pegawai pokoknya kakau ngejangsi jangan tadi pegawai apa jangan tadi pegawai DLH itu dinas lingkungan hidup pegawai paling keren depan Cinawan kemudian pegawai DLH beda ciseng nawang pokoknya yang semua berbeda Cina di pegawai itu
pakaian mengganti kakak nak macam ber. Jadi merekaman Islam mesabut poleng membaju LPD do mau udang poleng lewat sebelah lewat di jalan ke daerah pecalang nasi. Daerah pecalang. Ben bidan yang subuh dadi pejabat. Bajun kakak kalau ganti kakak. Baju mengganti. Engkan baju dong. Merah baju kakak punyan biu. Punyan biu. Gedabong. Kenas kakak jamaki. Ada bong bungut beno. Apa dong? Bila bong. Tuh. Jalan ini pokoknya. Oh kamarnya berganti berjalan ganti. Kamarnya son, kamarnya berjalan jadi. Apa kak jalan? Hantu Bali. Apa hantu Bali? Leak. Leak bungut. Leak. Oh tuh leak. Motor keren buntut deh. Aneh kira nggak mau sih ketemu kasut ganti. Apa kan nanti? Pendekar dari Jepang. Apa tuh? Ninja. Wih, motor ninja. Kijang kota. Wah ganti kijang kota. Aneh ngonti ngentung lulu sebilang ada karya udah ganti. Apa ngon? Mobil ngaukin balian. Apa mobil ngaukin balian? Pak Jero. Ciceng di Pak Jero gitu naik. Oh, Pak Jero. Si tadi pegawai dinas lingkungan hidup. Semangat bangun si jam lu. Kemudian saluk baju, saluk jalere, saluk sepatu boot deh. Sepatu jaler, sepatu boot. Jemak sampah teh. Ini pegawai apa pembantu nih? Nak itu tugas nih kayaknya jemak sampah deh, cai nampak uleng di Sekowati, ngantep di patung bayi di Saka. Bangkot sini. Jauh kadi rasa nyampat lah, menjalan kita uleng di Sekowati dan di Saka, ngalan mati cang. Bertawang lah jangan ransang gini. Ang itu begidang nanggai dingin ki. Aduh, nai lòng tôi cho kể cho bạn san ni boy. Apa boleh lantasan aneh jani kati linge gitu anak ya, bung gitu nai. Man, tuh sing sing lah gitu. Ganti ngutang rapi, ngutang megenap itu lah karena ninikin kengken kayun sama tahun itu ada pada kaji ngotot pokoknya jani kembali nyak ganggu mi Bali ini bila perlu pang tepuk istri Kisari Warma Dewa jak kakek dosen duel ngajak Sri Kisari Warma Dewa tuh curah ke delom iya mah kalau bos itu yang awak kenteng bayang nih dong. Irago, wena madan sangut. Apa nih madan sangut? Sangut, sangyang, agama, mut utamanya. Irago nak sangyang agama bakal utama. Sing ngelak dayo cara dalam dong, angwan. Di hidup ini nak sing ada hak milik, maka jangan hak guna pakai. Lalu ada jani ya besu ngomong ya. Mungkin kena rajanya cukup dino. Bertambah raja kabingnya, tengilang raja main ceblok, bertelah, ya so maju gitu, terus maju, bahkan ditelah tanah raja, maju, mundur ci, dah banyak dasar, ada yang selalu ada mundur kalah nih bang, awin ada tarik tambang, mundur tapi menang, nih saya tahu ilmu nebin terus pokoknya maju, selesai maju ki, mati dasar raja, yo bawa mereka para penet. Kalau sing ada bangken nak buah, dia na bangken raja, dia na bangken nak buah. Kalau di aja dengan kleder, di jauh ada bangken kleder, pasang boset ungkat tu. Lain janin ni bingung raga, nangis tersenyani rapi itu sang gede macaleng, sugro di tiang, angtan kata deng cakra wibawa. Itu sang ayu mas raja bumi nangis janin. Rabi nanti begenang-genang nang ngiring nganu nasi cow di penataran pet dan ini nangis Rabi tok engke di lakar penatin dong dewo langsung nangis.
ya kakek muka ibu nah pakai dode lo kiri ibu waktu bonet kengken padu memang tinggal lo itu siap ini pengakan itu sampai kena bagi lagi nak pemadam ya pemadam lawan sesat ini namanya ayo sang Dewi Kaden aku betul Yosa Dada wadanani ratu Ringgala ke mengadikan ke Yen dados tuah tuwi titiang lumiso Kedelit titiang pawo cacau ratu Mando titiang sabuningan Kewe tenang sikil ratu Mekati mati kepali wadaku jono apa nih atau mulan risak nyansir depan kejarak dong dewa ratu titiang sampun ring kesungsutan palungok copori dewo makandi mangke pane jago pacang kudo serapin singi ratu mariku penyambat bali miwirangin kade kayon ido sangarengang ratu yo pariwanangku yo patut aratu patut kian dados lungsurin titiangan ini ratu ngiring tampaknya daratu kido betara jenang kido sang gede mecale ngerapin palungok copori dewo asah pun api minap kesujatiane terus utawi nenten dulu sekido jatuh pacak mereka ke tanah Bali ratu padiwana titiang ratu lakin cepuri lampak sila sang dewi padiwana ngireng ratu dong dewa ratu kekit akan penantin itu
kesamuaken sinosang kinaturaken sarining semua kerijang ingkang ketaku wapan melalo sinosang dewi urung goteni kanang risa pemakan tetaku beboraya maku sana koyeng balik kulita ayo urungaken kakku urungaken kakku tunggaro tipiakaratu ngojak minakadiatur itu rapit balung cokori dewi ratu ratu balung beli dados tunastian sampun beli jaga pacang kembali beli bayo sate pangikin beli titiang uning ring bali keikot antuk watenging dewan sami beli bayo ya beli jago pacang kedapta beli napi kebangunan sekali sampuniku doaning tiang sayang doaning tiang terus noring rakan beli kita naturi do dewaku tiang aratu iya iya ulana menangis pekingan itu yang wah pani kisuwa darmaning silekakan kepinaku kusinaten iya tada kerikalaning bayang aturi depan pati suarga juga kita mungkin silekakan wah panari suapakan silekakan kekayang mangkin dudusakan yang madu Kewan lesubok diri kapti kanang iyang-iyanging kawitan wangkane makan aduh adi ayo masyarakat bumi dewa adi dan paus hidau dewa aku nyenang doi dewa sebat doi dewa sakit hati adi nih mulo berjalan nih mulo tugas beli kena tadi kesingatan ya orang usah ngerti mulo nih patut jalan yang beli aweneng ya nalian bumi cara jani beli tadi tertara rasa cedonan beli napi gaji nak ada tanda tangan siap mati ya patut jalan yang beli Sawinet ning swagan beli itu ya nanti dogi dewo hati le buko jami meneno di papinan beli adi kencan bau sini rabi ratu kewan siapa kakak beberayem apa weh tuntunan kelawan siro ikulun kang tuh beli siro mana ranis tunasin tiang aja yen beli jago panjang ke Bali tuang yang beli kena tiangnya ngantung nang belok hidup tiangnya beli sang makanin ngabut yang saking nutnya beli mewastu tiang dados tunyo mekati makin ring dijauh manatih tiang melajah ang lewe
yen beli jago pajang ninggalin sikian tiange beli niki ngange tiang bantah sebat lika yen beli jago pajang lungo ke tanah baline beli wali mau mangkan ling siresang dewi wan tiane ngari tuah siresang gede macam iya iya wai mangkan yai dudruang sekesinadaya bokingan itu yang toning mangkan lo kena kinaturakan sarining puspulawan sireng kakantu mogori aku dijaya keri sepumakan sireng kakantu aduh adi so di dewa ngeling adi nih madang sandul perjalanan ake kok beli jalanan jani barangin beli nasi jo dumadak dumadik sida arah kayu dijaya penghargaan beli adi nih ane patut jalanan dewa do beli tutup dino bantang isi dewa adi kenten pausa singe kingani ke kakek laki nak padeng raja daku kakek bebareng lawan siru kakek ye nyoman demon atin liyang ilakan ngalin tian demon bertawakan demon kengkeng yani melakuni bali tiang nak menawang kalau sekan ke payung lilakan ngiring yang ida anak agung nak donya ida anak agung lakarang dek kemu lakarang ke padang baik beli tak ke padang galak belinya iyan beli man sing hitung ang padang galak man ya namun ini berat hidup li paling agak dilakar tesiut man temekan bojok te keludong adane jauh no sing beli kedut atuh mau keceret man apaan beli itu mau keceret ini batis beli nyejak tain cicing man atuh nah diolah si cot yang ide kape ding beli diolah sawireh beli jangan cakerang tiang beli benyak beli doen tunangan tiangnya adonan doang dasot yang nyuden anak wani pangidang pesan dia beli ane makadang dia pelan pesan lapo kesusatian teresnan beli ne beli nyoman deh nyoman sumandang saya kapening beli diplek nyan ban beli ngabo sing mungkin sawireh beli saya ngajak nyoman menyoman yang melang dewek nyomane dini di kuminusone sawireh liu cara janiman ngapine ake aduh cara janiman dan pelakor ini kok perebut lak-lak orang kelang nyomannya man do beli sumanang saya ngajak tiang beli entah gen bayun beli ne beli kesangake pancoran kotak-kotakan batu uang abang kusing ada kepewa
beli tresno ngajak nyoman tuh nyoman lah karang rabu kapining dewek beli sekonake beli ketut mugiang sing itu anake Agung Subo menem pedagingan man kena beli cengkeh jalan masih iringan kemudian beli barangin mulang pekelam lang atuh yang begitu jalan beli ketut Panari sate daning makai daning berau kali lepai paraya lemaku maring jagat bali pelita. Wah, teking pebutanku bersama. Buta bawarong, buta bawang, buta sama. Berakhir aku barang lengkuri apa sih tuan tu. Duduk, cuma joko yang paling kulit. Bakal di sini tuan tu. Raksasa dan cicing dulu. Sekarang dari raksasa sekarang. Oke. BCG makiri. Messi mimpin. Oke. Oh no. Manusia, ada canangan cuti. Waduh, bang radang tenggorokan nyawa mimpin nih. Waduh, singat serem mati. Waduh, yang balian na yan na nga mong jiwa para madati. Wapan sila buta bawarong. Warang sila buta bawarong. Sekanang de, namontongin sekane. Adik! Siap sa kajak pala terang kita. Mati. Semoga. Mati semoga. Nanyanawang sing idangin. Wah, ngekoh selatin kita. Maro dibi sun muka impus nih. Nah, tapi maro dibi muka impus. DP naik sumodeng di telung tiba nih. Ngangati uling ditlong tipan menangali orang kalio. Oke. Ya Mas Suryo. Pewaran orang dari lampak sirip ini mencaling sampun perak deko yang bali. Dan kecerita yang pemangan palunguh syokori dewa sabudarau kiri-kiri jagat bali. Siora kerelem sitiang pomo kita amin tukang kalau diseri kong ngapindu. Hah? Nih apong nih ulang. Pomo kita minta kang reku kalau disuri kong apintu.
Kendumun basang yang sakit sang. Wajah kuwi muda duwi pokalegan. Lulawo iki angan. Pomo kita amin cekang kalau diseri kong ngapinter. Nah. Oh, si Ratu. Paman sanggup kemudian paman video kasan tuh kaping nak menjago itu di pengulun yang desa di watas-watas yang desa anak ini di Bali ya nasa uni kebangian di tiang Ratu. Wah, iyan sedang makan perhatian. Waduh lah, bener lah, kan berarti.